Guhangana kwa Kiyovu na Rayon Sports ntabwo biri mu kibuga gusa ahubwo biri no hanze yacyo. Uramutse ukurikirana umupira wo mu Rwanda ntabwo waba utarumva inkuru y'uko Kiyovu yigeze kubika Rayon Sports kuri radiyo. Nibyo koko urucaca rwarabikoze aho rwatanze itangazo ryo kubika kuri radiyo Rwanda igasomwa na Karinda Viatori wari umunyamakuru w'imikino muri icyo gihe. Iryo tangazo ryavugaga ko Kiyovu yababajwe n'urupfu rw'umugore wayo Rayon Sports. Imihango yo gushyingura iteganyijwe kubera kuri Stade Regional ku munsi no ku isaha bari bafitanye umukino. Icyo gihe Kiyovu yamenyeshaga inshuti n'abavandimwe ari bo Mukura na Etincelle na Panata Noella FC. Ntabwo ari iryo tangazo gusa kuko Kiyovu yigeze no gutanga irindi tumira mu bukwe ayo makipe yari yise inshuti n'abavandimwe ivuga ko ifite ubukwe na Rayon Sports yitaga umugore wayo. Rayon Sports nayo yaje kwihumura muri 2017 kuko nyuma yo gutsinda Kiyovu Sport ibitego 2-1 bimanura muri shampiyona y'iciciro cya kabiri. Abafana babaye barayishyinguyeho bari bafite n'imisaraba mu muhango bari biseho gushyingura ikipe ya Kiyovu ku kibuga cyayo cya Mumena. Imibare yerekana mu kibuga hagati y'aya makipe yombi nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Muri shampiyona Rayon Sports igiye guhura na Kiyovu ku nshuro ya 59. Muri iyi mikino Rayon Sports yatsinzemo 30, Kiyovu itsindamo imikino 11 zinganya 18. Mu mikino 8 ya shampiyona iheruka guhuza aya makipe yombi, ikipe ya Rayon Sports ntabwo izi gutsinda uko bisa. Kiyovu yatsinzemo imikino 5 naho banganya 3. Rayon Sports iheruka gutsinda Kiyovu muri shampiyona tariki ya mbere Ukuboza muri 2019 ubwo yayitsindaga igitego 1-0 mu mukino uheruka kubahuza muri shampiyona warangiye Kiyovu itsinze igitego 1-0 cyatsinzwe na Alfred Leku. Urumva ko hagati y'aya makipe badacana uwaka biba bikomeye cyane. Uze ukande subscribe kandi kuri nsogero ujye ubona update zigezweho.